ئێستاش ڕێزدار جەنابی سەرۆک بارزانی گوتارێک پێشکەش دەکات. داوا دەکەین جەنابیان تەشریف بفەرمون. حضورنا الكريم، الآن ننتقل إلى كلمة فخامة الرئيس مسعود بارزاني، فليتفضل فخامته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة الكرام، أيها الحضور، اسمحوا لي أن نرحب بكم وأن نقدم لكم جزيل الشكر على حضوركم ومشاركتكم لنا في هذا اليوم وبهذه المناسبة الأليمة، مناسبة استقبال رفات 100 شهيد من مجموع 8000 شهداء البارزانيين الذين ارتكب النظام البائد جريمة بشعة بحقهم وساق 8000 إنسان بريء إلى صحاري جنوب العراق، وهناك دفنوا في مقابر جماعية. وما نشاهد أمامنا الآن هي رفات 100 شهيد من هؤلاء الشهداء. شهدت آثار الرصاص على جماجم البعض، وربما دفن البعض الآخر وهم أحياء. أيها الإخوة والأخوات، صحيح هنالك مشاكل، ووجود مشاكل شيء طبيعي، ولا توجد مشكلة تستعصي على الحل إذا توفرت النوايا الطيبة والإرادة الحقيقية. سمعنا كثيرا عن مشكلة النفط والغاز، عن مشكلة الميزانية، عن مشاكل أخرى. هذه كلها مشاكل قابلة للحل، لكن بنظري وباعتقادي المشكلة الأساسية والخطيرة هي مشكلة الثقافة التي أنتجت هذه الجريمة. يجب التخلص من ثقافة رفض الآخر، من الثقافة الشوفينية التي لا تزال متجذرة مع الأسف الشديد. علينا جميعا أن نتخلص من هذه الثقافة ونتحول إلى ثقافة التسامح والتعايش والتآخي والمحبة. برزان بخیراتنێکی گەرمی هەموو لاکتان دەکەم و سوپاستان دەکەم بۆ ئامادەبوونتان. هەروەکو معلومە وەکو ڕۆژێکی ئەمڕۆ بەر لە 39 ساڵ ڕژێمی بەعس بە شاڵاوێکی سەرتاسەری 8,000 بارزانی ڕاپێچە بوو بیابەنەکانی باشووری عێراق. خەڵکێکی بێتاوان تەنها تومەتیان ئەوە بوو کە بارزانی بوون. ئەمە خەڵەکەیەک بوو لە زنجیرەیەکی تاوانی گەورە دەرحەق بە گەلی کوردستان، وەک بێسەر و شوێنکردنی 12,000 فەیلی کیمیا بارانی حەلەبچە و چەندین شوێنی تری کوردستان
که به چند خلک 5000 کس که زربیان جن و مندال بون شهید کران و به جهری و به غازی جهراوی همویان شهید بون. اینجا انفالی سرتاسری که از خانقین تازه خو کردستانی گرتوه و تیک را 182,000 کسی به تاوان لبیابانکانی باشور عراق زنده بچال کران. تا است توان را و جماره لرفات شهیدکان بگذارد و کردستان بلام هشتان زوری ما و تا رفات یک شهیدیش ما بی اما لحولکانی خومان بردوان دبین و من لیره دا به پیوستی دزانم. سپاسی برای سروکی وزیران برای مصطفی کاظمی بکم هر وها. سپاسی پارێزگاری مسنا برای احمد منفی و قایم مدیر ناحیه بوصیه و خلکی نوچکه که زور هاوکار بون و زور یارمتیان داین. سپاسی هر دو پیمانگاه پزشکی و دادوری لبغدا و هولیر و سپاس بو بریوبری گوری به کومال لمؤسسه شهید لبغدا و بو رکراوی ICPM که همویان زور زحمتیان کشا تا کو ام پروسه گیشت انجام. سپاس بو هر دو وزارتی کاروباری شهیدان و انفال کراوان و هر وزارتی تندرستی که به ارکی خویان هلسان. و سپاسی به پایان بو برایانی بررس دکتر عبدالله علیاوی، دکتر یاسین کریم امین، مریوان صدیق، بو ماندیبونیان و شونخونیان. سپاس بو همو برایانی که به ارکی رخستنی ام مراسمه هلسان. برزان رجیمی بحث به دلیکی رقتر لبرد و بخوینه کی سارد او همو خلک به توانای شهید کرد او درندایتی خوی بو همو جهان درخست لبرانبر رودا گلی کردستان لکاتی راپرینی سال 1991 مروف دوستی خوی و روشتی برزی خوی نشان دا او هزانهی که توانی انفالیان انجام دابو همو کوتن بردستی خلکی کردستان بلام طوله خلکی کردستان به شیوهی که جواز بو او خلکیان ازن دا و روشتی برزی خویان پشان دا لبی کسی کرد نبا اوی که لکردستان روی دا هیچ کمتر نبو لوی لافریقای باشور روی دا بلام نه کرد توانی ام حلوست برزی خوی به دنیا بناسینی نه جهانیش احتمامی پیدا. ام توانانه زور گورن برینکان زور قولن لبیر ناکرن بلام پیوسته بردوام بین لسر او روشت برزی خومان پیوسته به هیچ شیوه یک ریگن ندره تاوانی رژیم ببیته های دجمناتی بینی گلان رژیم کان دین و درون بلا ملتان دمینن لبرا و ابی او برایتی او لیکتی گشتنو او یک تری قبول کردن لبینی ملتان دا بردوام بیو هر بمینی. لانجمنی نوینرانی عراق لپارلمانی کردستان دادگاه تمیز عراق همو بریاری آندا که همه جنوسایده و الزامی حکومت عراق یان کردوه که همو هاوکاریه کاد بو اینانوی رفات شهیدکان من و هر وا قربوی کسوکاری شهیدان اما چاوروانی من لها پیمانان من او بو دوای 2003 که کم هاوکار من بن بو اوی کمک لخمو آزاری کسوکاری شهیدان سوک بکریتون و کم بکریتو بلان بداخ و
ئێمە پێچەوانەمان بینی قەرەبووکردنەوەی کەسوکاری شەهیدان ئەرکێکی یاسایی و ئەخلاقی حکوومەتی عێراقە و مێدەوارین کە بەو ئەرکە هەڵسی بەڕێزان ئێمە زۆر نیگەرانین لەو قەیرانەی ئێستا عێراق تێیدایە و بەداخەوە هەر لە دوای ڕوخانی ڕژێم لە 2003 سوود لەو دەرفەتە وەرنەگیرە دستور بەلاوەنرا و کاری پێ نەکرا و لە جیاتی ئەوەی ئەسبابی گرفتەکان چارەسەر بکرێن تعامل لەگەڵ دەرەنجامەکان کرا ئەویش تعاملێکی بەهەڵە و تا ئێستاش بەداخەوە بەردەوامە خەڵکی عێراق بە تێکڕایی بە کورد و عەرەب و تورکومان و ئاشووری و کلدان و هەموویان ئەوەندەیەش و ئازاریان چێشتووە کە مستحقی ئەم ژیانە نییە کە ئێستا تێیدایە ئەمە ئومێدەوارین کە هەموو لایەک بە مەسئولیەتەوە هەست بە مەسئولیەتی خۆیان بکەن و هەموو پێکەوە بە نیەتێکی پاک و بە ئیرادەیەکی پوڵاین هەوڵی ئەوە بدەن کە ئەم قەیرانە کوتایی بێتن و خەڵکێکە بە بەختەوەری و بە ئاسوودەیی بژیتن و جارێکی تریش ئەم جۆرە کارەساتە نەبینینەوە لە کوتاییدا جارێکی تر سوپاسان دەکەم بۆ ئامادەبوونتان و هزار سڵاو بۆ گیانی پاکی شەهیدان وەسەلام عەلەیکم